Kakruo na rusivan siang pliang ba ongkum ne. Kan hu kabal jubat teng ye kakerdan university with potential for excellence menta kalayar syakat bahadu balatam ye ka daki wipat university ha North East India. Lajan man usnem kamat iki bapenlong daki kena pule nong hikai bat nong trei namar ka jimpom sunyau kibor badikmi penpenyai yak university kat kum ki kendon an. Kajingdon vice chancellor ubom lerkam bat ubom don cikit kli kalong rak siwun ki jirwit jerwat har komtrikam jongka habaro kiliang. Haka jaka bakan long katlem ajing kermen hendrei kalabu jing penban ki babun bat kalalong ka wei ki daw jongka jingyar ka pule ka puti haka jela. Ban kenti pat yaka ladon kampalat ban yo the vice chancellor ubala menteri nak panta jongka university. Henry lada umyo ya bukum uta kibiri kam bat ka university ki haban mat ki jing man kapor. Namar kata banyadai ki kun samla jongi nak jing dunong la idun kamru bandono la ka jong ka State University ka Bapura. Tambang hi haban bu ka jingkeli bahato ka Captain Williamson sang State University ka basing temai kala ban kit ya kalengkor kum ka university ka bala ban kentiu pat ya ka pule ka puti syaki kerdan bahalor. Satang kapor bat ka kom trikam kan batai.